Менің ватаным Қырым, мен Қырымда doğdum. Битам кебі мен де шай Қырым баласы олдым. Ватанымдыр пек дүлбер, миллетім оны север. Güzel yaşayış құрып, өмірлік қалмақ істер. Böyle acayip sözlerini vatandaşımız Süleyman Minnanov Yıldız jurnalında yazam. Elbette vatan hepimiz için kıymetli yerdir. Sürgünlükte osken insanlarımız ise Kırım nasıl olganını ana baba ve kartlarımızın tariflerinden bilediler. Bugün Allah'a bin şükürler olsun, biz öz ana vatanımızdamız. Tarih izleri programması ise Бахчисарай rayonuna ait olgan Zalankoyga yol alacak. Koy rayonының шымали ғарып тарафында ерлеше. Заланкойның четінден Белбек өзені кече. Әлбетте, бұл сулар Қырымның yüksek дағларынан түшіп, орта тарзда ақа. Су барде қарлар ырышынен көтеріле. Койден 5 километр ұзақлықта Ескі Кермен Қоба шайыры ве Қыз Күлле қалесі ерлеше. Район мерkezine же месафе 19 километрны тешкелете. Демір yol ise 2,5 километр ұзақлықта олған Дуванкойден кече. Қомшы көйлер Отар ве Буюк Қаралес көйлерідір. Автобуслар ise Дуванкой ве Отар yönelişінде қатнай. Кой 1948 сенеге қадар Заланкой адыны ташып, соң ise Холмовка адына чевіріле. 1935 сенесі Қомшы Отар көйінде дүнияға келген Ниази аға бұл ерлерні яқшы білем. Чүнки оның балалық деврі дайылары ве еңіштесінің евінде, яғни Заланкойде кечкен. Бұл евел ежелден бұл көйін ады Заланкой дөгіл екенде, зұлым көй екен. Бұл көйдің адамлары бек зұлым екен, дейін, ярамаз екен. Deyime bağlı. Ana onun içinde son bunu bilmem bu revolüsyadan evvelim, revolüsyadan sonum bu koyun adını çevirgenler kaç Zalankoy. Ne Zulumkoy değil, Zalankoy. Залым сөзінден пейда болған ер қадими весиқаларға көре Феодора княжествосына айт олған. 1558 сенелерге қадар бұл ерлер Маңғұп қадылығына кіріп, Кефе санжағына баққан. Қырымның камераль тарифлерінде ise Кой 1784 сенесі Бахчисарай қаймақалығының ерлері оларақ көрсетілген. Evvelde мына bu артымдағы байырлар, Отар Кой байырларын түбінде yol бар еді. Мына bu son anau kariyere kisken yol yok edi. Men kaçat o yolun içinde oturuyorum. Bu koyun bağçılık, armutluk. Mından evvelden kelip, cenkten evvel, son revolüsya vaktinde mına o bayırın tübünden çamur taşı ekenler. Baksaray'dan, at arabalardan gelip. O çamurdan da Japekenler Saut Sabah, Gançarın idi, Orçat. 1784 senesi Қырым Русияге қошылған соң, Екатеринаның ферманына көре Кой Ақмечет уездіне бағлы ола. 1802 senesi Чорғын волостіне кіре. 1805 senesi октябрьның 9-ында Заланкойде 23 азбарда 107 Қырым татарлар яшаған екен. 1817 senесіне айт олған Мухинның Арби харитасында есе evler 28-ге ете. 1829 senesi Волостқа бөліну реформадан соң Заланкой Дуванкой волостіне бақа. Eski evler taştan, çamurdan, taştan kurulaydı. Nasıl Özbekistan'da bizler ki kerpiçten, çamurdan kava yedik üylerin. Bunda da tomalak taş, belek kesilgen rakşınak, maşınak yok edi. Beyaz taşında kesilgen soy yok edi. Tomalak taştan, taş ciyip üyler kava yediler taştan, çamurdan. Mataris server var ana. Onların üyleri ekkat. Ekkat ne onların neleri bek bel yaşayediler. Ne için bu koyun başlığı Çıbıkçı Bay diyediler. Çıbıkçı Bay. Onlar bu Çıbıkçı Bay'ın kolunda çalışıyorlar.
O Çıbıkçı Bay'ın kolunda çalışan adamlar bek bay oğan. Çıbıkçı Bay da bir 3-4 koyun. Bana bu Zalan koy, Otar koy, Çerkes Kırman anav o Çıbıkçı Bay'ın kolunda oğan başta. Umumen şimdi de boylu evler turup, damlары dеңіштірілген. Кой есе 1860 сенелері Александр II реформасынан соң Қаралес волостына кече. 1864 сенесі кечірілген Кой ревизиясына көре Залан Койде 151 инсан яшап, тек Қырым-татар койы сайылған. Койның янындан есе Белбек өзені кечіп, су дегірмелері олған. Ондан да ғайры Аллахның еві жәми қызмет еткен. Халқымыз ватанға қайтқанынан соң 1997 сенелері Аллахның бинасы өз құрылу ішлеріні башлай. Ниетнен 2000 сенеде açılıp, бүгінге қадар dindaşlarımızға қызмет ете. Türk hocaları bunda gelirdi. Yakup Hoca hocamız o işte kurdu. Diyanet diyen bak diyen bir Türkiye'den geldiler. Bunlar bize kurdular bunda cami. Bunda baştan Traktörnistan dedi. Son işte pajar oldu, yandı. Bundan son işte bize verdiler bu yeri, biz bunu kurduk. Cuma күні 130 insan namazға келіп, жәмені толдыралар. Böyle insanlardan birisi komşu koylu Buyuk Sürendен Nedim ağadır. Allah'a iman etken, Allah hakkında malumat bek az etiş. Allah'a şükür buna bu camiler kuruldu. Allah razı olsun bizim ecdatlarımızdan, ana babalarımızdan. Bütün köylerde, Darina boyunca köylerde camiler var, açıldı bazıları eski camiler. Ve Allah'a şükür adalet hakkında ve birlik hakkında, doğruluk, güzellik hakkında daima buna bugündeki gibi hutbeler keti. Daima milletini ve insaniyetini çağıramız Allah yoluna. Allah yardımcı olsun. Buna böyle ibadetlerde bulunamız. Allah kabul makbul etsin. Üslubunu Türk insanlarının lehasına göre yapkanlar. İçine ise koy ressamı yeşil tüste dua ve nağışlarından bezetti. Camide yaşlarımız için dini derslerini bergen Tugerek'te çalışan. Kadın kızlar için ikinci katta ayrılgan. Bizde neler var? Abdesthane var, imam evi var bizde. Bakçalar var. Şimdi Allah kısmet etse isteyik, bir naves yapmaya isteyik. Yazda adamlar dışarıda otursa da yağmur dibine oturmasınlar der. Bu da inşallah işte bitki koyacak bunda Allah kısmet etse. Bu da işte remont yapayız yavaş yavaş. Yıldan yıla dülberleştireyik camimizi. Elbette koy sakinleri beraberlikte az-azdan camini boylu alğa getirdiler. Yoldan ketseniz bu bina dikkatinizni celp ete. Bakçanın içinde uzun minaret de gözünüzge düşe. Hayy alas-salah. O vakti men daha balaydım, men mektebe katnaydım. Mektebe varmayıp işte bu tarafa gelip insanlar lomlardan, kulavdadan urup al betonları işte bu direkleri saçmaya başladılar. Ceviz direği, şeftali var, alma var, kızılçık var, vişne var, erik var bizde bunda. Tut direkleri var, zerdali var. Direkler çok, şükür Allah'a. Suvarıyık, işte otlarını alayık, buraya yavaş yavaş yeşillettireyik. Bu terekni birinci kelgen vatandaşlarımız oturtkan olsa, şimdi olarның torunları camiga kelip, meyvalarga toyalar. Dini bayramlarımızda camiga insanlar sığmayıp tışqa çıqalar. Oraza bayramında күні iftarlar berilе. Kimse iftar yapmaya o geli, soraştırı. Nasıl yapmak gerek, ne buna gerek, ne kadar para gerek deyip soraştırı. Ondan o boyunca işte son yapayık iftarlar. Her şey var. Biz özümüz sofraları yaptık, işte kursları yaptık, ocakları aldık, satın varıp. Ne yaptık? Sklap yaptık. Her şey onda duruyor bizde. Gelecekte inşallah vatandaşlarımızның niyetlері büyük. Kiriş yerini doğrulap, asfalt yapıp, namazga kelgen insanlarga kolaylık yaratmaktır.
Ondan gayrı arabalarını koymak için de maxsus yerler hazırlamak. Umumen bu yerler yaraştırıla. İnsanlar da dinge sarılalar. 1912 senesi ise koyda yangi mektep kurulup yaş musulmanlar için başlangıç ilimler binası olarak hizmet etken. 1915 senesi Zalankoy Akmejit uyezdinin Karales volustuna kirip 42 azbarlı koy sayılgan. Ialisi ise 194'ge yetip yernen uğraşkan halkımız olgan. Başta bek yaxşı balaban koy edi. No, balaban koy edi ama 4. klasgacha mektepi bar edi. 8. klasgacha otar koyga 4 klas bitirgen balalar otar koyga qatnaydi. Koy haqı tütünçilik, bağ-bağçalık, cilik saçılıydı bağ-bağçanın içine. Son tütün saçılıydı. Mana bir yerler paşti, ab yerlerde tütün sırıkları var idi. Mana bu Asanol koygan yer, ab yerler mezarlık idi. Mana bu konservin zavod koygan yer. Onu pek yaxşı bilem ben. Tarihi vesikalarga göre Zalankoyda o vaqtlarda 100'ge yakın atlar, 50'den ziyade mal olgаны көрсетілген. Ona da Çubukçı çiftliği, 3 küçük kasabası ve 10 şahsi bahçesinden kirgen. 1921 senesi Sovet Birliginde koy Büyük Otar Koy Şurasına bağlı olup, Bahçesaray rayonu olgan ve koyda 100 Kuranta olgаны vesikalarda kalgan. İnsanlarının sayısı ise 386'ga yetken. Olardan 319'u Kırım Tatarları olsa, 54 Rus, 1 Ukrayin ve başka milletten da bir insan cedvelge көрсетілген. O yılları koyda Kırım Tatarlar mektebi öz işini alıp bargan. Yıllar geçip cenk başlana ve halkımızın başına facia düşe. 18. mayın bizim mana bu yoldan alıp gittiler. Bu yol taş yol idi, böyle asfalt yok idi. No, atlarımız, hayvanlarımız, o kışırıp, o köpeklerimiz, o Çubukçı'nın köprü diyediler mana o yerde. O Çubukçı'nın köprüne barganca artımızdan olup kaldı köpekler, oturup kötüsüne hayvanlar. No, men özüm bek çok şey gördüm bala. Men mana bu vakitte anam rahmetli aldı. Bokçaçıyın, onun nesine de Kur'an'ını koydu. Çıktı da tatam ayttı, Lütfiye tatama. Vay balam dedi. Mınavı dedi. Nete kravat tübünde, sert tübünde dedi. Bir bankı, bir kutu yak kaldı dedi. Teneki bankı dedi. Men atık edim. Bal oğanda da, ne oğanda da. Sonra men kulağıma etti. O soldat oturuyordu abilettirip ayağını kaşılıp avtomatından. Men onun ayağının arasından geçtim de barıp o sırt tümle kirip aldım. O 3 litrelik kutunun taplonun yağını. Endi çıkacaksa soldat beni yibermeyi. Sen ken ayağı çetken etek ayağının arasından çıkıp netkende artık kötüme bir tepme tepti bala. Bir 3 metreye yuvarlanıp kettim, kutu da atılıp ketti. Son Özbekistan'a barganca, Özbekistan'a da bargan son bize Rav Sahhoza kurgan ne yerge düşkün edik Taşkent oblısına. Bir 3-4 ayga ağırdı. Son men Kazakistan'ın çöllerinin içine poyizdan kaldım. Abi yavut etken ediler. İşte bele 40 dakika oturacak deyip. Son elimde kazan, ekide ne taptım, ne de korayla netip, su netip, bu kurpe anam bergen, rahmetli kurpe. 40 dakika oturacak dediler. Men de gelip ateşini yaktım, endi netecekti. Kazanga kurpeyi koyacaktı, burada parova signal verdi. Gu ettirip. Son başladı koçmaya poyiz. Endi men kerpişini de taşladım, kazanımı da taşladım. Poyizin артына vartak Tambırga yettim endi. Anda da 2 tane soldat oturuyordu. Ana ölettirip ayağından tepip biberdiler beni. Kaldım bakakı bu şıpallarda kaldım. Endi köz karanlıklanmaya başladı.
Қашқырларда бек жоқ екен үйерлер. Сон бір бақам бұл Алла тарафтандыр да балам. Қазақстан сон бір пойызда келіп тоқтады үйері. О да біздің хақта. О да біздің хақыр. О эшелонда. Сон мен оңа шықтым. Сон Қазақстанда станса Чу деген стансада бақалар. Мен енді неттім, пойыздан түштім. О узловой станция екен қалба. Екі-үш тәне пойыз отыра, тауарны, біздің вагонлар да тауарны еді, айван ташқан вагонлар. Сон бірден есік шерді. Ана, Есматта, ана Ниязи чаны жүре деділер. Сон анамларын таптым, Алланың емірінде. Қапағадылар периота, ері жоқтыр ятымаға. Қапағадылар периота, ері жоқтыр ятымаға. Қазмада көректе, керекте олды, екіп та қачмаған. Қазмада көректе, керекте олды, екіп та қачмаған. Қараманымыз 1989 сенесі Заланкойге көчіп келе. Соң отар көйінден евалажақ ола. Амма о вақтлары ақяр япық олғаны себебінден оны анда қоймайлар. Ве шымды де қомшы кой ақярға бақа. Ниязи ағаның сөзлеріне көре, евеллері бір соқақта бір құй олған. Шымды есе көйде 3 тәнесі темізленіп, ішке түшірілді. Елбетте бұл кой аяты. Ұзаққа кетмей керек жоқ. Мені бабам, рахметлі анам, алып қашқан Черкес Кырманда. Қар бабам бермейжек болған. Башта ауыт тыраш тойлар олады. Күйеу отыра тырашы, абы мен кебі күрсігеді. Бірдан ескелі. Енді ау бер ұстырасын тидірежекте. Тоқтады, мен боғадар берем дей. Ау күйеу бала бір 2 сааттен зияда отыр еді, ау столда бірсі келе боғадар бере, бірсі келе оннан çok бере. Ана сол тойларын ақылымда. Çok yıllar devamında халқымыз вақыт Қырым үшін күрешіп, арзу ниетнен Қырымға қайталар. Бөлек ойге келген бірінші инсанлардан бірісі Сервер ағадыр. 88 сенесі қайтып келдік. Біздер Краснодар өлкесінде яшаған едік. Кремский деген соқақта. Анауында мұнда келдік. Актив штрақ етіп, милли меселеде біріншілерден біздер мұнда көчіп келдік. Көй келген елларымыз бір бай көйді. Бақ-бақчалары чевречетті бек çok еді. Бақайдылар, даже yolları бірде асфальт еді. Bütün yeri asfalt zavodu var еді osun көйді. Өзі түтін асырайды. Қой бақайдылар, қашарлары бар еді мұнда. Ескі келмен деген yerде қашарлар бар еді. Anasını yavaş hepsini bunlar başlarlar yok etmeye geçti. Yok ettiler. Vatandaşımız eski Қырым татар evini alıp, as olsa da dеңіштірді. Азбарына кірсеңіз ajayip bir güzellik. Yeşillikten gayrı ayvanat бақчасы дерсіңіз. Turunları için kuşlar tügeregi ve havuzunu Қарт баба өзі yaratты. Ondan gayrı koylarını da sevip azbarında tutam. Ben doğrusunu айтсам егер bu azbarın içinde yanvar ayından yanvar ayına açık işleydim. Bana даже teplitsalarım birde kaldı. Endi kullanmayım. Kartlıktan teyrançık zayıflangan son etken son. Bu başta bek çok pomidor asıraydı, kıyar asıraydı, kalk ketip sataydı. Gül asıraydık. Men Özbekistan'da yaşaganda men pomidordan kıyarın ayırıp olmaydım. Neçindegende men zavodda çalışaydım. Onda gara akşam üstünde de bari radyokulturada baltmesir çalışaydım. Hani bütün ömrümüz öyle geçti. Biz her bir şeyini bazardan alaydık. Bunda kelgen mecbur olduk işte.
огородтан уğraşmağa. Қараманымыздың өмір yoldaşı Нәжия ханым да милли әрекетке өз аятына бағышлаған инсанлардан бірісідір. Өзі Самарқанд вилаятының Бұлыңғыр деген ерінде doğып, Құрантада милли рухнен тербие алды. Kırım bizim vatanımız. Onu sevip yaşayımız. Tatlı suyunu içip tuz otmegini aşayımız. Deyip ana o akılımda balalıktan otu kaldı. No çok netilmez edi. Bir anamda erdayım anası. Yavaş olunuz deyip neçün degende har babamızın 37. senesi repressiya edildi. Сүргінлікте ватандашларымыз бірлешіп, ана ватанға yol açqanlar. 54 senesi men dünyaya geldim. 55 senesi babam Angringe вербоваться etti şahtağa. Anda bayağı umurmanda geçti bütün. Anda 75. senesi endek biz milli meselege hoş bulgan edik. Ondan evveli, belki işitkendirsiniz, tızıqlinlar, biz hepimiz konuşu oturur edik. Onun için bütün ötkazilgen sabranyalar 68. 70. 70. seneleri bize bir er vakit iştirak eder edik. Xorantamızın takım. Her daim ayamaz edik akça milli meselege. Babam avansına vargancısı verir edi. Ulen. Sonra men Ахайға çıktım, Begavat'a düştüm. Anda da biz Yaş Partiya milli hareketin devam etken edik, bile toplaşır edik. Sonra 79'da biz koçken edik Kırımsk şehrinde. Anda 86. senesi endik bilen aktivce milli meselege hoşlup neme sabranyalar otkazıp ulen cemaatın kotergen edik. Bu insanların tilinde, fikrinde, en mühimi yüreklerinde er vaqt Qırım olgan. Керек şey evde olmaya başladı deyip pечатный машинка algan edik. Sonra машинка mende edi. Mende edi и bayağı bir şey, onda da şehirler, черное пятно, грустный виноградник, bilmem ne, вот это Musa Mahmut ақында ana o şehirlerin bilmem kayda ne işitkenlerimizin pечатать etip sabranyalarda okur edik. Cemaat diner edi, ну, нас vatanperverlik aşlanır edi. Блин, инициативный группада без iştirak men her bir şeyin печатать edelim. Основная точка, короче, когда документации собирались, toplanır edilir bizde. Нечем дегенде нужно было, во-первых, грамотный подход, правильно напечатано все, учитываться, потому что это подшивалось в папки и так далее. А на он я порядок. Сон айтажағым biz мына әрдайым бедава çalışır edik. Başka şehirlerde sonuna işitken edim, что айлық айырылыр еді, неме milli meselede toplanған ақчалардан. Sonra mına bu adet көрсетілген еді, toylarda milli urbalarчы vatan havası qaytarma oynap, ne edip bayağı ақча toplanır еді toylarda, milli mesele için. No айтacağım, o kadar adamlar, vekillerimiz Moskva'ya varıp gelir ediler. Kelgende her vakit finansовый отчет yapılır еді. Men ушиын мына Сервер ағаңыз кассир еді. Отчетлар, нелер, her bir şey подотчетно, her bir kapikне nesi инициативный группа toplanğanda her hafta toplanır edik biz. Pek acele olsa ziyadeci, yakında Moskva'dan, например, bir haberlik, например, konfet getirgenleri var edi. Ama onda отчетçe yazılır edi her bir şey. Kapine. Onun için aytacağım ki Merkez saytilerine milli mesele akçasında adamlar bay oldular. Yok. Biz bay birkimsi olğanımız yok. Herkes agarotçe, biz hepimiz. Biz de mına asrar edik her bir şey. Yaxşı mına bazar yanında edi, gül asrar edik. Blendaj olur edi. Al kiter edim gül satmağa var edi bizde.
Абдуллаев Ризаға. У пек чоқ шерлер язар еді, бізде шерлер бар. У Ялта тарафтан еді. Оннан ғайыр статьялар язар еді. Кемеркерсі яныма кереді, базар Ризаға тоқтаңыз, хоть отмеклік бір-екі гүл сатайым да, сон барықем десем, сон авледі базарда оймасы, сон қайтып айырныз. Енді сіз не етерсіңіз, да, по ходу еще что-то добавлялось, корректировалось, мен печатать етер едім. Енді есе бөлейхалар амелге ашып, біз ана ватанымызда тынч яшаймыз. Койде есе 32 соқақ ве бір бұрылма бардыр. Залан койде 721 қорантада 2345 инсан яшай. Елбетте күнден күн яшайыш девам ете. Тарихны есе қартларымыз аз олса да тарифлейлер. Бақчы сарай, хан сарай да чингенелер фолқарай, бақчы сарай қызшықлары, яшықларға қол саллай. Бақчы сарай бізімдір, чеуре четі yüзімдір, сені мана севдірген еке güzel көзіңдір. Бардым чешме башына, ақ сабын қойдым дашына, бақчы сарай қызшықлары сүрме қояр қашына. Ай мен осам, чалбас хораз мен осам, түшсем яшлар ортасына, ойнап тоймасам. Қырым адлы ярымада сан кедерсін бір женнет. Дағлары бар sıra içi толы берекет. Бақчаларда дағда қырда чешіт құшлар өтелер. Көңіл оқшар назик ердан хош нағмелер төкелер. Рустем Муэддин.